guru-guru SD IT di Pagang Islen ya. Yo, Bawa deh. yo. Dalam bawa masalahnya. Bismillah. Ayo lambaikan tangannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Pulau Pisang, akan menuju ke Pulau Pemutusan ya Ustaz ya? Pemutusan ya. Pemutusan ya? Nah, dan insya Allah ke Pagang insya Allah. Bersama ada Ustaz Yusuf Hermi, ada Ustaz Refki, Ustaz Rudung, Ustaz Akmal, Ustaz Iwan, Ustaz Asbi, Ustaz Uji, Amir kita nih, Amir Sapar kita nih terutama ini ya. Lagi lemas ya. Dia mampu laut. Ustaz Hamid kan Ustaz Budiman. Oh iya. Ah, Ustaz Budiman. Ya, silakan. Apa foto ini? Video. Sekarang kami ada di Pulau Pagang. Video nih. Pagang Island. Kota Padang. Ya, ini video. Mantap. Pagang Islen, Pagang Islen. Nah, udah selesai, ya. Udah selesai. Lompat video. Tajus Pak masuk ada dah. Mana? Ha. Ini kok video kok? Video kan? Ada foto situ. Foto jadi dulu. Ada polisi air. Eko ala video kok Sat? Tuh. Mana ya? Bagus Pak. Iko video gini kok. Itu Bapak. Mana katanya? Video gini kok. Video gini tuh. Bukan baru ada ini Pak. Yo. Bawa deh. Yo. Dalam bawa masalahnya. Jangan bawa dia. Nah. Oh. Awas ada di dalam. Lah, Sat. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله Masya Allah. Jenazah. Iya. Keseruan guru-guru SD IT di Pagang Islen ya. Kirim ke bukan kopangan lagi deh. Air. Lagi Sat.
Terus lanjut. Tidak pakai itu, tidak alami. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله